Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Fantastic TV mbabwira ngo guma mu rugo amahoro. Muri aka kanya rero Fantastic TV twifuje kubaganiriza ku nkuru zijyanye na coronavirus ariko cyane cyane kuri telefone. Telefoni rero ni ikintu cyane gishobora kubika ubukoko, virus n'utundi twinshi cyane. Muri iki gihe rero cy'icyorezo cya coronavirus ni ingenzi cyane gusukura ibikoresho ukunda gukoresha kenshi. Hamwe mu hantu dukora cyane kandi kenshi ni kuri telefoni zacu. Ikirahuri cya telefoni gishobora kuba indiri ikomeye cyane ya mikorobe, gusa ushobora gukoresha udutambaro dusukura mu gukuraho izo mikorobe. Mbere y'uko rero nkuramburira iyi nkuru, ndagusaba kubanza ugakora subscribe wowe utarayikora, abayikoze namwe nkabashimira cyane, kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mashyashya tuba tumaze kubategurira. Igihe rero n'uburyo bwiza bwo gusukura telefone yawe muri iki gihe cya coronavirus nibyo nifuje ko twaganiraho. Muri iyi minsi aho icyorezo Covid-19 kiri kuyogoza isi yose muri rusange, kugeza ubu nta rukingo, umuti biraboneka, ariko uburyo bwo kwirinda nko gukaraba intoki, kuguma mu rugo, kwirinda kujya hari abantu benshi, ndetse no kugirira isuku ibintu ukunda gukoraho cyane. Abantu benshi ntibakunze gutekereza kuri telefone zabo ngendanwa smartphone ko zishobora kuba indiri ya mikorobe nyinshi, harimo na coronavirus. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bwerekana ko telefone dukoresha kenshi burya zishobora kuba zuzuyemo mikorobe nyinshi, harimo na coronavirus ishobora kumara igihe kinini kugera ku masaha 8 iri ku birahuri bya telefone. Uburyo ushobora kuyisukura niba gukaraba intoki ubikora kenshi ariko ukaba ukunze gufata telefone yawe yo utayisukuye, ntacyo byaba bimaze, kuko n'ubundi birangira wongeye gufata mikorobe warwanyaga. Na telefone yawe ni ngombwa kuyisukura. Wabigenza ute? Hari udutambaro tw'isuku wipe dusa nk'udutose ushobora kugura muri supermarket zitandukanye, ukareba izibonekamo 70% cyangwa se 70% za alcohol cyangwa isopropyl alcohol. Hari telefone zimwe zizana n'imiti yazo isukura ushobora gukoresha iyo, cyangwa ukabaza aho wawukura. Ushobora gufata agatambaro gasukuye ukagasukaho alcohol kadatose cyane, ukagakoresha uhanagura telefone yawe. Ugomba kuyisukura inshuro zingahe? Iki ni ikindi kibazo ushobora kwibaza. Telefone yawe ishobora kujyaho mikorobe nko mu gihe hari uwitsamuye cyangwa akoroye iruhande rwayo. Utwo dutonyanga duto dushobora kugumaho igihe kirekire, twaba turimo virus. Birumvikana ko kwandura byoroshye. Ni ngombwa mu gihe cyose uri iruhande rw'ukoroye cyangwa wisamuye, mu gihe ukaraba intoki, kwibuka no guhanagura telefoni yawe. Ariko niba telefoni yawe utayishyira ahantu handuye kenshi, kuyihanagura inshuro 1 cyangwa 2 ku munsi birahagije. Dukomeze rero twirinde coronavirus. Mu gihe ugaragaje kimwe mu bimenyetso, mbere yo kwihutira kwa muganga, banza uhamagare 114 ubone ubufasha bwihuse, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibidushishikariza. Rero ndabashimiye kuba mwakomeje gukurikira Fantastic TV ibiganiro byayo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, kandi twese twirinde coronavirus. Ariko kandi mwibuke gukora subscribe abatarayikora, abayikoze namwe ndabashimiye. Bye, ciao.